him waladhdallin. Surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fih hudal Baris bawahnya. lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas salata wa mimma razaqnahum yunfikun wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzirla min qablik wa bil hitin Tinggal satu hurufnya. hiratin ti yuqinun ulaika ala hudam mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Innalladzina kafaru sawa'an alin him an zartahum am lam tunzir hum la yu'minun. Khatamallahu ala qulubihim wa ala him wa ala Barisnya di atas. ab
wa la hum zabun azim. Sadaqallahul azim. Siapa namanya? Rehan Talita Ulfa. Nama ayah siapa? Amalika deh. Nama mama siapa? Zikriah Kak Jihan umurnya berapa tahun? 5. 5 tahun. Kak Jihan kampungnya di mana? Kurung Rube. Kak Jihan kelas berapa? B3. Siapa ibu Kak Jihan? Ibu Siti dan Ibu Rizkia. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi